We'll be right back.
uhagaze gatoya ngiye kubaka umwanya uhagaraye gato shosenga njembe kanje karenge tuduze ibiganza twese. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri iki gitaramo dutaramye tukaba tumvishe mwaya majambo. Ndakeneye kwiri teraniro ryose wotugirira imbabazi ukatugirira ubu kubera rwa rukundo we wa munsi tukazoboneka imbere y'intebe y'Imana y'imbabazi turutimipo duhanagurwa ya marira twaririye mwisi n'aya magorwa mwisi. Mana yo mwijuru kubwo musaraba wawe Mana uzodusohoze yo natwe uzodushitse yo natwe Mana. Ndagushimiye ku minsi gara ku gatatu twari tubanye na bene data hano twarataramanye twasenga kandi Imana waravuze ibyo wavuze utatunganije utubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera ibyo wavuze utwihanganiyeho kubera ubuntu bwawe n'imbabazi zawe komeza wihangane kandi amaraso yawe ababarire wowe wese wavuzwe hico kintu. Mana yo mwijuru ndagushimiye kuko imbabazi zawe ziri kumwe natwe n'ubuntu bwawe. Usigarane nabo ubazigamire mu buntu bwawe ubarinde ibi natwe turinde tuzosubira tubona n'undi munsi dufite amashimwe menshi. Usigarane nabo natujane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen.